دوستان عزیز و مهربان، پیش از شروع کردن امی ولوگ ما به همو اپای خاصیت تجمع که همه شما میدونید چه میشناسید چه یک دو سخن گفتنیم. همین روز همه اپاجانی ما زاد روز داره. با روزی زاد روزش تبریک میکنیم. از درگاه خدا میخواهیم برایش تنی صحت، عمری دراز، خانه آباد و همیشه در سر فرزندانش سالم باشه، همچون ستون خاندان باشه، 100 ساله شود، بعد از آن پیر شود. از اویله خمون تبریک میکنم و پادپیسچیکای ما بلودتیجه که خواهش کرده بودن تبریک میکنیم اپا جان. و از زبان شاعر یک دو مصرع شعر میخوانم، گوش کنید. خیر همین ویدیوی مرا خواهشاً به همه اپای خاصیت برسونید کدامت که میدونید ممکن که همین ویدیوی مرا تماشا کنه. نو به هر حال سر میکنیم. با چیل که رسیدی گلافشان باشی، در کشور مهر ماهی دوران باشی، بر روی آسمان در خنده باشد، جمالت را همه گل بنده باشد. با این ایام نیک و زادروزت جهان در پیش تو افکنده باشد. یک بار دیگر زادروز مبارک اپا جان. دوستان عزیز و مهربان، امروز ما افیر کردیم. در افیر یک تار تیار کردیم برای خواهر جانم که شکرانه نام دارد، زادروز دارد. او را هم نیز بر روزی زادروزش تبریک میگویم. از درگاه خدا با او تن صحت، عمری دراز و چه آرزوی هوسی داره آرزوی هوسش برسه، 100 ساله شود و بعد از آن پیر شود. و گفتنیم چو سعدی پیر گردی کم نبینی، چو حافظ شاد باشی غم نبینی، چو جامی در دل و در دیده باشی، چو سینا عاقل و فرخنده باشی. زادروز مبارک خواهر جان. روزتون بخیر و باشید دوستان عزیز. امیدوارم که همتون صحت سلامت هستید. ما هم شکرانه خدا سازیم خوبیم. چخیلی که در اینجا دیده سید از ما پایان میرم برای که ما اینجا شما در نشان بتیم. گفتم تلفن ما اینجا تغییر کرده هستم برای که اوسو اینای زولای میدونید کدام زولای من تو کده بودیم که مایداکوش مونده بود. همراه گفتید که شما چی کار میکنید، همون زولا را میپرتوید چی کار میکنید. ما بسیار آش توپا میکردم بگیم ای سببه که شوهرم سلفه داره، کودکا کم کم سلفه دارن، دونگی ممکن نیست. ای همین سبب من نکدیستم. هم خیلی برای امو همیره همشه یک تا کده یک تا چی کدم کلچه کلون تر کردم، همشه یک تا کردم و حاضر میخوام میره تنه کرده با نمی محصولات های دست رس، پیاز و گشنیج و اکراب یک نموده که همین میگیرم تنگ میکنم، میبرم میپیچانم، جلد میکنم، میگیرم خوش خوراکی آسان تیار کنه که هیچ یک چیزی به مزه تیار میشه. دوستان عزیز روزی تیار میکنم تا آخری ولاگ با ما باشید. در اول ویدیو ما اپای خاصیت تبریک کردم، خواهر ما تبریک کردم. شما میتونید تبریک کنید. اپای خاصیت بسیار میشناسید. تاج ماما بود کانالش حاضر باشه، تاج ولاگ کدگی کدومی که نمیدونه. انم خیلی دوستان عزیز امروز زادروز داشتین تبریک میکنیم. ما تلفنکی نیو هم خیلی در ولاگ من تبریک میکنیم تا اینکه خیلی میبرن شاید کس ممکن خبر میبینه خودش ویدیو من نمیدونم. خیلی ما یا تبریک میکنیم، ای تحت دل تبریک کردیم. انشالله که میبینه خرسند میشه و یک تا سورپریز چه بگویده. همین ما پدرک دادن نمیتونیم، رفته خونهشون یگون سورپریز هم کده نتونیم. همین یک سخن شیرین میگن به های چند چی بالای میگن برای ما همینجا تبریک کردیم شه. دوستان عزیز مهربان، خیلی در اول محصولاتش ریزه میکنم، مایده کده ریزه میکنم. با ممکن یگون تصور بودید که به همین پیازش میپزه یا در جارید کده همه چیش میپزه. دوستان عزیز من گوشت هم خیلی میاندازم، خیلی از به گوشت اینه که نه در پیرشکی گوشت میاندازم میپزه. هم با مزه میگه گوشت خام با مزه میگه پختن روزشه با کمتر مزهش دیگه. از همه میندارم برای کامنتاری های بنهایت خوب دوستان عزیز، برای دستگیری هایی که ما را میکنید از همه به اندازه میندارم. و دیدم از سلکه مانده بودم خیلی ها از ما گپ زدن، من خیلی در اومدم اما چرا
нигоҳ кардам, хеле хурсанд шудем, аз ҳаман миннатдорам. Дӯстони азиз, кадоме ки ҳама касе реклама мекунем ё сабшес мемонам, медурӯи дастгирӣ мекунед, бениҳоят хурсанд мешавам. мебинем ки ина ҳастанд дӯстоне ки хай дастгирӣ мекунанд барои пешрафтани канали мо ё ки канали дигар занакҳо. бениҳоят хурсанд мешавам аз ҳар яки шумо ки дастгирӣ мекунед. ва бисёр занакҳои тоҷике ки намефаҳманд подписатсияра ё обуна, қати подписатсия ҳар як чияй обуна, фақат ки тоҷикиш кардяй подписатсия ҳами чеда подписатсия ҳамо сурхака меҷиқӣ ба айбараш зангулача дора, ҳамуро меҷиқӣ. уро колокольчик мегӯянд, ки колокольчикшам биҷи гуфта ҳамуро дар назар доранда дига ҷо кофта нагардед, кадоме ки намедона. инем хеле хай реза карда мешавам, бо нишон мекунам. дӯстони азиз, гашничам қати укроп ябора реза мекунам, баъд намак мекунам, хушро тайёр мекунам, баъд нишон метиҳам, тунук мекунам зуволара ба печондана, бо нишон метиҳам. дӯстони азизу меҳрубон, инами хел тайёр кардам. камтарак равғанам кардам, чӣ хеле ки дидестед, бӯи баҳор кадестай. ира тайёр кардам. анаки зуволамона тунук мекунем. ма пишибои пилонка дорам, бо неми чӣ мекунам, чӣ хеле ки зуволаи мантуро камтарак сахт гирифтагӣ будам, баъд ба крахмал тунук мекунам, барое ки ба крахмал читарай мегӯянд, намечаспа, хушрӯ тунук меша мегӯянд. барои ҳамо камтарак крахмал мекунам, тунук мекунам. дӯстони азиз, инам хеле хай то охири влог бо мо бошед. як бори дигар бугум, ҳатман ки мебинед чизе ки ба мазза тайёр меша. шумо ҳатман ки ами зуволотон зиёдӣ кард, ҳеҷ вақт напартоед, қоқ кунед, ё ки ма қоқ мекунам бисёр вақт. ва як бора дар магазино қоқакош мефурӯшанд ку, баъд ҳамун ягон яке дили дош тупа кашид, меандозӣ қоқакоша мехӯрӣ. инам хеле хай оз тунук мекунам, бо нишон метиҳам. дӯстони азиз, дӯстони азизи меҳрубон, анами тунук кадоми зувола ё калон буд, баъд тунукшам тунук намекунӣ. барои ҳамо оз амира то метиҳам, мебирам, бо нишон метиҳам. дӯстони азиз, майдатар мебирам, ранги племешки мепечонам. дӯстони азизи меҳрубон, инами қак шид, инами қадарак шид бугем. калону майда печондам шуна. насиб боша ози жарид мекунам дар болои газ, да тезе жарид када мегирам, баъд нишон метиҳам. хай бирён кадана ҳама медона. барои ҳамо тезе жарид мекунам, баъд ранша нишон метиҳам. инам хеле хай дӯстони азиз. дӯстони азизи меҳрубон, инам хеле тайёр шуда. хай оз бе пештар биёр нишон метиҳам тона. якташ гоҳ хелеш ҳуй шидай, гоҳ хелеш чӣ шидай. инам хеле хай дӯстони азиз, ҳатман тайёр кунед. дар инҷа бошад чакка, салёни, оз мегирем, як такша мехӯрем ба мазза када. фақат бӯи баҳор дорад. ба мазза омада дӯстони азиз, меги баҳор омада боша хонемо. ба дасти чап нахӯрам, ӯ болай. ҳатман хай тайёр кунед, бихӯред шумо. дар инҷа боша видеоро ба поён мерасонам. то видеои оянда дар паноҳи худо бошед. худо нигаҳдори ҳар яки мо ва шумо бошад. хайр дӯстони азиз.